Mitolon do Romi Amial， 祈祷每一天。Pakaini I titaanan ko sa kalamer no tamlamlaw， 众人因我们蒙福。Sarikaka mapulong， 平安。Malatsay kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Pasuar ko tapang ci Abraman, o papalamalan ako kiso, amisa aluman ko wawa atu telos iso, o mamala tarlamaanay a kitakit sangda. Palamalan ako kiso, a pala tarlamaan to ngangan iso. Ta pakaini tisonan ko sa kalamer no tamlaw, han ningra. 上主对亚伯兰说，我要使你多子多孙，他们要形成大国。我要赐福给你，使你大有名望，这样人要因你蒙福。创世纪12章2节。Sarikakaaw, mitier kita to kawas I, sa ay katlengan o tireng ita at sacay ko malamadlay. O mamala nga ayay awacay ko urip ita, ami palusyang to ulah no kawas. Tapakaini inga ayay at mak ita, apakatinako ko tamtamlaw, to naikawasay arihatay at lipahak. 信仰不是只有让我们自己得到祝福而已，我们的生命要成为美好的见证，传扬上帝的慈爱，好让许多人借着我们所行美善的事，而经历到从主而来的平安和喜乐。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao o mipalamatay to tamlaw a kawas kiso. Mangalay kako a patsakat to tireng ako, amala matayalay numiso. Ta naiurip ako, a masatla ko ulah numiso, to saka mapalamer ko alumanay. 上主啊，你是祝福众人的神，我愿意献上自己，成为你的仆人。你的慈爱就从我的生命散发出去，让许多人蒙福。Pakaini I taramaanay ang nganganutapang si Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。